Assalamu alaikum. Hurmattуу катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу авто сүйүүчүлөр. Биз сиздерге бул чыгарылышта Ош шаарында Жапалак базарындагы Matiz, Nexia жана Porter саткан ряттабыз. Бир чекеден тартканга аракет кылайлы. Көрүңүздөрбү, эл өтө көп. Бул жерде эгерде сиздерди жакынкы күндөрү границага кирди чыкты маселеси ойлондуруп аткан болсо, мен сиздерге ишеничтүү айдоочу Мухиддин абабызды сунуштап өтөйүн. Айдаган автоунаасы алыскы жолго ыңгайлуу жана комфортный Альфард автоунаасы границага жөнөрдөн алдын сиздердин документиңиздерди черный список жана золотая коронадан текшерип анан жөнөйт. Жумасына 7 күн, суткасына 24 саат бою телефон номерге звонокко өзү жооп берет. Адреси боюнча айта турган болсок, метро Проспект Мирада жайгашкан ушул торговый центрдин алдындагы стоянкадан тапсаңыздар болот. Андыктан барыңыздарга ак жол тилейли. Ода болуп атат. Бул жерде Matiz, Porter, Labo бардыгы бар экен. Ушул чыгарылышта сиздер ушул жактагы бардык унаалар боюнча бааны толук биле аласыздар. Бизге бир сыйра лайктан коюп, подписаться болуп, коңгуроочону басканды унутпаңыздар. Анан сиздер жайлуураак, жумшагыраак олтуруп алып бизди кеңири тамаша кыла берсеңиздер болот. Бизге ийгилик анда. Бисмиллахиррахманиррахим. Biz ушул машинеден баштайлычы. Так, Matiz экен 2007-08 сода болуп атат окшойт. Канча экен баасы? Баасы 200 миң деп атат, кеми бар деп атат. 200 миң кеми бар. Базар канча кылды? Biz 170 болтабыз. Сиз аларманбы? Аларман. Яшаң. 170 болуп атабы уже? 170 болуп атат. Пока 10 миң асфальты бар, кыргыз номер коймойчу. 10 миң. Россиядан келиптир. Учеттон чыгыптыр. Москва экен болгондо дагы. 170 миң баа болуптур. 10 миң, Сатарман ким экен? Сатарман ичинде отурат. Наркы пассажирби? Канча эми болору? Болору канча экен туган? 190бы? Жакшы. Жакшы, базарыңыздар берсин, ийгилик. Так, биз улантабыз. Көрдүңүздөр? Состояниясын айтып коеюн. Орто балда. Өтө идеальный эмес, өтө өлүп калган эмес тугандар. Мен сиздерге ушундай түшүндүрөйүн. Азыр эми тазаларын дагы карап көрөбүз. Мына жерде Matiz 2004 дейт, 08 объем, телефон номерди көрдүңүздөр. Мындагы абалы орто. Жакшы. Так. Мында дагы бир Matiz турат. Ак экен болгондо дагы. Matiz 2012-08 дейт, телефон номерди көрдүңүздөр. Ким экен хазайын? Канча сурап атасыз? 250 миң. Да сода кылса болот, Болот. Телефон номер боюнча көрө бересиздер. Мындан кийин мына осман түстө дагы бир Matiz турат. 2007 экен бул. Мунун баасы канча экен? Так, жакшы. Хазайыны барларды көрөлчү. Мына Россиядан келиптир. Chevrolet Spark окшойт. 2006 экен. 08 объем, механика. Телефон номер. Канча эми баасы? 360 кеми бар. 360 кеми бар дейт. Колго тийишин айткылачы. 330 болобу? 330 болбойт дейт. Spark. Россиядан келиптир. Жакшы. 330 болбойт дейт. Карап көрөсүздөр. Мына. Ана Matiz. Ассаламу алейкум. Черный жемчуг экен, свет, Черный дельфин. Черный дельфинби? Ана сага. Акчасы канча эми? Бул 210 миң. 210 миң. Колго тиерин айтчы мында. Ток этер. 185 миң. 185 миң. 170 миңге болобу шытырга. 170 миңге болбойт дейт. Мында состояние. Базар кылды уже 175 миң. Мында абалы орто тугандар. Өтө идеальный эмес, өтө мында өлүп калган эмес. Средний состояние. Родной. Краска роднойбу? 2013 бир чириги жок. Азма байкайлчы. Родной экен.
Hem kapot emeler çechilgen. Bilbeyim. Kulüş tiygen da bro. Ayta albayım. Жақшы. 175 миңге беріп едіңіз. Жақшы. Базарыңыз берсін. Телефон номерге чала өресіздер туғандар. Ошоның үстіне кішіне қошсаңыздар, беріп ерчуді тұрады. Мына жерде так, 190 миң сом дейді мынакей. 2008 екен. Телефон номерді көрдіңіздер. Тақсыр базар қанша қылды? Қарап көріп өресіздер. Ассаламалейкум. Так, андан кейінки 2007 Chevrolet Spark, а? Қандайсыз? Сол іштеріңіз жақсы шу. Базар қанша қылды? Bozar 365 oldu. 365 миң сом қылды. Бербедіңіз. Қанша деп отасың? 400 000 Охо. 400 миң. 400 миң сом. Spark, а? Так, кейінгісі. 2007 Matiz объем 1 екен. Телефон номерді көрдіңіздер. Bir объемды өзіңіздер білесіздер туғандар. 4 цилиндр. Қанша екен сақасы? 280 миң. Жақшы. Комплектация без. Бұл жерде гур болуш керек, а? Кондиционер бар. Кондер жоқ. Полный электропакет. Жақшы. Bir объемды білесіздер өзіңіздер. Маған қарағанда жақшы білесіздер. Ушул акебизге телефон номері бойынша чала өресіздер. Мында дағы бір Chevrolet қайсы эле бұл? Spark 2009 екен. 0778 07 07 11. Ақ түсті. Қанша екен ақшасы? Кімдікі? Абдымалик. Қана Абдымалик екен? 400. Қолға тиешін айтың. Қолға тиешін 350. 300-ге шытыр. 300-ге болды. Болбай қалауы. 310. Тақсыр кіші өзі ем. Караванды имамы. Қайырын имамы? Караванды имамы. Караванды имамы, жақшы. Қанша ем қолға тиерің? Одан ылдый болбай ой? Базарда битта жұмашта болтады 350. 300 барабыз бұйырса. 330-ға да ойланбайсыз ба? Çalışsın Болды. 330-ға çalыңыздар туғандар. Chevrolet Spark 2009 екен. Жақшы, базарыңыз берсін, игілік. Так. Мұнда дағы бер. Асман түсті. Matiz 2006-08 дейді. Так, телефон номерді көрдіңіздер. Ассаламалейкум. Машина сіздікі? Қарман, Клиенті отырып кен. Клиенті отырау екен. Қанша деп отады екен? 200 миң. Жақшы. Жақшы екен. Клиенті болса болмайды да. Клиенті отырып кенді. Aka şutturasın aka bolmayınca klienti bolsa. 200 миң деп отасыз ба? 200'ge verelim. 200-ге бересіз. 230 деп отасыз. Жақшы. Жақшы екен состояниесі. Бұл қанша екен мынауғы? Так, 2009 екен. Электропакет дейді, механика. Гур бар екен. Қанша дейсіз басына? Қолға тиешін айтып. Болды. 200 миң кім қылды әлі? Мынаке, 02-832 келіп алып кетіңіздер, береміз дейді. Жақшы, қарап көресіздер, чала өресіздер, біз номерін шығарып бере өреміз. Мына жерде не үйілішіп тұрады? Бір нәрсесін қарап отады бұл бияқта. Бияқтан несі көрінеді? Күзіп номер үші еді ау. Қанша деп отасыздар? Қанша болды? 186. Жақшы, 186 мыңға алынып тұр. Бірақ Оштың базарыға мен бір дағы көп, алушы андан көбе. Мұны оле қатарды өзі ана жу башталып жүріңіздерші. Мұны қатардан өзі 4-5 машина сатылып тұр. Бұл қатарға өтейлші.
Bering, beringe. Barakam yoktan oldu. Barakam yoktan. Barakam yoktan oldu ben. Kaç oldu? 2011. Ana. Şaka öt. Özünden komentariy alaylık. Ajaka, assalomu alaykum. Qancha bo'ldi mashina? 241 ming. 241 ming. Berdingiz mi? 241 mingga berdim. Ana nimani talashib o'tasiz? 241 ming. Ya nimani talashib o'tasiz? 240 ta baraka üzüp. Ya 240 dolar ki. Kimsen taşma. Ajaka onday deb. Qo'y uni haqini. Ha, bo'ldi. Ya og'an odam rozi bo'ldi o'sha qilib. Ya bu rozi baba ya. Bu rozi. Bo'ldi. Yaxshi. 241 mingga sotilibdir. Yaxshi. O'sha 1000 so'm talashib o'tibdir. Biroq mashinaning sostoyaniyasi yaxshi ekan. Ana saga Voshton bozori tuganlar. Soda yok, bunday berer. Kartada kırkayım. Ya soda bo'lib o'tadi, mashinalar sotilib o'tadi. Shukr qilingizlar. Sotganlar da ko'p, olganlar da ko'p. Bozoringizlarni bersin, iyilik. Va biz ulantamiz. 241 mingga sotilibdir. Yaxshi. Ana soda tuganlar. Tak 2004 ekan 08 telefon nomerini ko'rdingizlar. Chalaverasizlar. Mashina sizniki-ku? Qancha bahsi? 300. Kemi qancha o'shani aytib qo'ying-chi. Ishlashasizlar. Mashina ochdi bo'ladi. Yaxshi. Oppoq ekan, sostoyaniyasi yaxshi ekan. Undan keyin bunaka. Devo Matiz 2006 ekan, 08 telefon nomerini ko'rdingizlar. Qancha ekan bahsi? Assalomu alaykum. İşleriniz yaxshi? Qanday sog'? Sog' yaxshi? 350. Kim bo'ladi? Yaxshi. Chalib ko'raverasizlar. Bunda sostoyaniyasi yaxshi ekan. Ha, Matizlerдің баларын ko'rdingizlar. Matizlerдің тазасы hozirgi soda bo'lgan 241 mingga sotilgan bunday. Yaxshi ekan, sostoyaniyasi o'ta yaxshi ekan. Bundan tazadagi mashinalari bor. Basidagi 300 mingga cheyin bo'lishi kerak. Ana bunau Chevrolet Spark, Matiz, bunau kuzovlar. Bular 300 mingdan o'ydi ekan. Qarab ko'raverasizlar. Nega sostoyaniyasiga yarashar ekan. Tak, yaxshi. Aka, ko'rdingizlarmi? Yel o'ta ko'p. Yel o'ta ko'p. Buni avtomat ekan, ha? Avtomatlar qanday ekan? Telefon nomerini ko'rdingizlar. Qancha ekan bahsi? 450 ming. Bozor qancha qildi? Aka qililak. Qanchaga berayin deb o'tasiz? 420 ga berayin deb o'tibdi. Yaxshi. Onda dag'i bir avtomati turadi, o'shonda bir sira ko'rgazib qo'yaylik sizlarga. Ha, bu yerda Koreya ekan, avtomat korobka, telefon nomerini ko'rdingizlar. Tak, bahsini hozir ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bahsi qancha ekan tug'an? 420 deb o'tibdir. Koreya avtomat. Mashina ochdi ola? Bo'ldi, chalib ko'raverasizlar. Ya bu ne mashina bu? Suzuki ne? Vagon, Suzuki vagon. Step vagon ekan-da, kichkina step vagon. Tak, 9808 telefon nomerini ko'rdingizlar. Stepning balasi o'xshaydi, ha? Stepning ukasi. Bir tug'an ukasi. Aka. Qarab ko'raverasizlar. Bera turgan joyingiz qanchami? 150. Yaxshi. Bozoringiz bersin. Tak. Mana tikolarda o'shul matizlarga aralashtirib, jiyintiqda ayildagan nogu porter ana bunday labonni tartib chiqib ketaylar tuganlar. Qancha ekan buning bahsi? 150 kami var. Tak. Men telefon nomerini ko'rdingizlar, chalaverasizlar. Tikolarning bahsi qanday bo'lyapti? Bunday sostoyaniyasi yaxshisini tartaylik. Qancha ekan bahsi? 160 kami var.
96 автомат коробка deydi, telefon nomer. Keçirib qo'ysin. Yaxshi. No qancha ekan bu? 100 ming. To'g'liq. Qancha qildi bozor? Qancha qildi? 85 qildi-ku. Berib edingiz. 85 mingga berib epti. Yaxshi. Bundan da bir tazası turadi o'xshaydi. Qancha ekan bahsi? 200 kam bor. 200. Oho. Soda bo'lib o'tadi. Soda bo'lib o'tadi, Qarmang. Siz alarmanba? Sotarman aka. Sotamiz. Qancha qildi? 100. Shuni 100 qildi u. Ha, 100 pul yutadi. Buning o'zi qancha bahsi? 160. 160. 100 berib o'tadi. 160 ga beramiz, ha, 100 berib. Yaxshi. Ana aka. Matizda, tikolarni ko'rdingizlarmi? En bozor oldi tikogan. Qo'lni qarmang, tug'an. Qo'lni qarmang, bani qiling. Hoppa. Yaxshi, mana aka. Ana bozor. Mana bozor. Ana bozor, mana bozor. 210 ming deydi. 2003-yilgi 08 объем. 0745 29 33. Matiz çalaverasizlar. Bundan dagı bir tiko turadi. Bunun yılı 97 ekan, 120 ming so'm. Qo'lga tiyeri qancha va? 110 ming. 110 ming, ha? Bo'lishi. Yaxshi ekan sosteniyasi. Bo'lishi 110 ming. Hay canın tiko. Tiko deb. Ko'rdingizlar tikolarning bahsini. O'tgan bozorda bir tiko 300 mingga sotildi deydi. Qancha so'rayapsiz? 140. Telefon nomerini ayting o. 0500 46 90 nomerinde baylanışqa chiqasizlar, ошол qizil tiko. Yaxshi. Onu уже bağı qilib o'tadi. Так, Ulantaus. Tikolarning bahsini ko'rdingizlar, matizlerning bahsini ko'rdingizlar. Yemi nojerler tartayıldagı. Dagı Ulantaus. Tak, 2007 bir объем deydi. 340 ming so'm. Bu yerda da savdo bo'lib o'tadi. Tarting. Qancha oldu? Qancha qildingiz? 305 ming. Aluvchi. 5 ming talash tutasizlar. Qartib bering aka. Qo'l uzilib ketgan ana. Qo'lni qarma. Birinchi mayda 55 ming. Hozir 55 ming. 55 ming. Tarting aka 5 mingga. Sen birine 60. Ya bölü veringizler orta 2,5 mingga tiyadi. 10 mingni böl 5 mingdan bo'lyapti. Ha. Ben 10 ming so'm o'tib bersam, ularga 10 mingni daha berib o'tmaydi. Sosteniyasi yaxshi ekan. O'ta yaxshi ekan, balonlari. O'shanni olib keting, tavuq. Bering. Kelishingizlar ham ketayin men. Tartib bering bitta. Bismillah deyvering. Bismillah deyvering aka. Bozor kelib qolibdir. Bering aka. Şo'g'ar alsin. 60'lar alsin. Başkan 5 ming tiyilib. 5 ming tiyilmay olaverme. Osman aka bering. Bering aka. Bozorimiz qiziq qoldi, bering. Bering aka. Bölü veringizler onda. Birinchi mayda 55 ming berasiz aka. Soda bo'lib o'tadi. Soda qizib o'tadi. 5 ming.
5000'ni sodalашып атат. Жакшы, неге содалаш керек? Күндө мекеде bir 2 saatten asılsa işlesin. Özüne de gidesin. Boykadam işte Cerem kazıdın ha. Başım benden fazla özüne buluyor. Kanka verin aka. Verin aka. Ya aşağı verin lan birinizden koş böyle. Verin aka. Verin. Verin aka. Verin. 55 birinci maydın 55 aka. 60.000 taza verirlersin mi? 55 aka. Şu aka siz. Yok, versen verilemek edeyim bana veririm. Verirsen bana veririm. 10 çoluk. Lan Baba aka. ben takılan yok. Onlar aka. Ben takılan yok. Ben hayli bok. Атыңыз ким ова? Yaptım kar. Кәрим. Бияқтан аты кім екен? Elmurat. Кәрімова Елмұратова. Мына 2000-ден бөліп беріңіздер, 2,5 Базары келіп тұр, беріп берің. Benim işte bütün. Елмұрат, сен дағы қошып бер дағы. Ben sana oyağım babro bayım. Öyle. Yok rahatsızlık mıyım bitiriyorum. Қаттырақ қыссаң, қолдай қаттырақ қыс. Kolu orikken de. Жоқ, мындайлы. Bu giyin çırak. Берің әке. Ben şu 2000 koştum aka. Ha, әке. Verin 2000 өтіп берің әме, бөліп беріңіздер әке. 10.000 götürüyorum. 10.000 götürüyorum. Elim 7000 oldu aka. 3000 қалды ортада, әме, бөліп берің әке. Turu kese şu men etkenini berike. Sen etkenini men kıl ber o zaman. Turu kese makul bolsa sana. Makul bolsa buna. Қиылбаңыздар, содада қиылбай беріш керек. Sançılık men soda. Ооба. Turu kese şoğa kap. Ана. Rahatsız mı? Ketті. Болды, қанша болды? 310. Жақсы. Алған адамға машина бұйырсын, сатқан адамға ақша бұйырсын. Жақшылықтарға іштетсін, әке. 310 мың. Жақсы. Өте соның болды. Біз улантабыз туғандар. Көрдіңіздер Матиздин бағаларыны. Бұл қаншаға сатылды екен? 170 мыңға сатылды ол. 175-ке. Сіз сатушы ба? Ben alıcı. Сіз алушы, бияқ сатушы. Жақсы. Алла разы болсын, бәрекесін берсін. 2010-08 дейді. Состояниясы, мұның да состояниясы жақсы екен. Жақсы. Негізі сатылған машиналар өте көп. Сатылған машиналар өте көп. Так, ушул рядмен кірейікші. Сода болып отау, туғандар. Ассалаумалейкум, іштеріңіз жақшы? Тыныштар? Sen Kırgızistan'dasın mı? О, Kaç oldu? 1-2 ай болып қалды. Бізге қызмат жоқ? Болды. Так, ушул рядта бір сыйрақ көргөз айылдағы. 204 metre bazar 200 yol atıştım o. Қанша қылды? 256. 256-ға кепті. Жақшы. Жылы қайсы екен? Жылы объему 2014. 08. 2004 пе? Жақшы. Өте соның. Жақшы. Мәке майорда дағы қызығы отады. 250 мың дейді. Бұғасы 2003 кен. Сатушы кім кен? Ассалаумалейкум. Мен қолыңыз қарап қойын. Кімсіз? Сол жақшы. Шүгір ақырын құдайды. Машина сатып отасыз ба? Жоқ. Жай салып отасыз ба? Көріп отырсыз. Бирок Матиздер жаман сатылып атат. Шыр кетип атат го. Қанша алды класс? 215 қылышты. 215 кылды. Та 2003-08. Мотор әмелері жақсы ма? Бирок состояниясы жакшы экен. Кожаный экен, кожа экен. Кожадан екен. Кореец окшойт, Корея екен. Состояниясы жакшы экен. Канчага берейин деп атасыз? Бербегенге тартың? Ака. Бербегенге колун тартып бербейсизби? Жакшы, базарыңыздар берсин, ийгилик. Көрүп атасыздар. Аягына чыккычак бир 10 машина сатылды окшойт. Мында дагы бир жашыл турат. 2005 екен, 08 701 98 11 98. Чала бересиздер.
Так. Мынакей. Мына ушундай туугандар. Буюрса, буга чейинки видеолор ушул наркы реттар болсо, бул видеону сиздер Матис, Тико автоунааларын көрдүңүздөр. Кийинки чыгарылыштарда сиздерге мына Портер, мына жак менен тегерентип Лабо жактарга чейин тартканга аракет кылабыз. Каналга подписаться болуп, коңгуроочону басканды унутпаңыздар. Сиздерге мен Нурмбет Махаматалиев кызмат кылдым. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө. Эгерде сиздерди жакынкы күндөрү границага кирди чыкты маселеси ойлондуруп аткан болсо, мен сиздерге ишеничтүү айдоочу Мухиддин абабызды сунуштап өтөйүн. Айдаган автоунаасы алыскы жолго ыңгайлуу жана комфортный Альфард автоунаасы границага жөнөрдөн алдын сиздердин документиңиздерди Черный список жана Золотая коронадан текшерип анан жөнөй. Жумасына 7 күн, суткасына 24 саат бою телефон номерге звонокко өзү жооп берет. Адреси боюнча айта турган болсок, метро Проспект Мирада жайгашкан ушул торговый центрдин алдындагы стоянкадан тапсаңыздар болот. Андыктан барыңыздарга ак жол тилейли.